किसान क्रेडिट कार्ड अन्तर्गतको कृषि बाली ऋणमा वार्षिक 7% ब्याज लाग्छ। तर यदि किसानले ऋण समयमै चुक्ता गरेमा भारत सरकारले नाबार्ड मार्फत 3% ब्याज अनुदान प्रदान गर्दछ। यसपछि किसानले तिर्नुपर्ने ब्याज 7% बाट घटेर 4% मा झर्छ। The government has decided to launch state interest subvention scheme for Kisan Credit Card KCC agriculture crop loans. At present, farmer able crop loan under the Kisan Credit Card scheme at an interest rate of 7%. Farmer who repay their loans on time receive an interest subvention of 3% through NABARD under Government of India scheme, reducing the effective interest rate to 4%. To further support our farmer community, the government will provide an additional interest subvention of 3% to farmers who repay their KCC crop loan within the prescribed time and are utilizing the fund for agriculture and related activities. As a result, eligible farmers will effectively avail agriculture crop loan at only 1% interest per annum. अब माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूको घोषणापछि सिक्किम सरकारले किसानहरूको हितमा अझ महत्त्वपूर्ण कदम चालेको छ। सिक्किम सरकारले समयमै केसीसी ऋण चुक्ता गर्ने तथा ऋण कृषि प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग गर्ने किसानहरूलाई थप 3% ब्याज अनुदान प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ। यस निर्णयपछि किसानहरूले तिर्नुपर्ने प्रभावकारी ब्याज दर 4% बाट घटेर केवल 1% वार्षिक भएको छ। यो सुविधा सहकारिता विभाग, सिक्किम राज्य सहकारी बैंक तथा स्थानीय सहकारी संस्थाहरू मार्फत कार्यान्वयन भइरहेको छ।